Laitonjam Sagei Apokpa Chaklong Katpa Numit Kamari Leinana Chatliba Chahi Ashida Bosem Amadi Cbse na LOUBA class EXAMSINGDA mark WANGNA PHANGDUNA mai PAKLABA Laitonjam Sagei gi MAHEIROISINGDA mana YENTHOKKHRE Apunba Laitonjam Sagei Apokpa Thawallu Nambol gi miyeng makhada Nambol Laitonjam Sagei Apokpa Meritorious Award Committee na sinduna Nambol Laitonjam da ngasi pangthokhiba 7 Meritorious Award Ceremony eduda apunba Laitonjam Sagei Apokpa Thawallu gi Legal Advisor Advocate Laitonjam Brozen President Laitonjam Haridas Singh Advisor Laitonjam Dinokumar Manipur Police ki Sub Inspector Laitonjam Manihar Singh na athoba mithunglen sing oina saruk yakhi pangthokiba thorom aduda Laitonjam Sagei gi Apokpa gi fizol hongduna Sagei cha Singh na Apokpa Kumbamlenda Haikal Lekatamki Batungda Chaklen Chaminarabam Amadi Mahiroising bu Okpana Thoramasigi Maruiba Saktamoiki Leinana Athoiba Mithunglen Singna ngasi Warakliba Mahiroising bu Tungi Yumbirel Oiba Oyu Haiba Wafum Singsu Fongduknaki Leinana ngasi thoramasi mukung kahan sa awang harawise makul sa harawise adugud tagali tawdo masun oibri dati kay usi lapase ako'y sanay yung lapado masin adugud mabig ang wali masin magi lamtapagi sector RBI paruncin bagi sector RBI tawdo mo kuno mo sinase pwede gi daw usi karino kay sabi ko ipu masakang ba imay ka masakang ba ako'y tani paliwo kay sabi ko so mo daw bidaw ako na miragay mo siya masin kanino da ko bigano ibudogi Ibu mai pakong mo, na pwede mo ako ibudo ibiganda